Kwahu Kotoso na obedu ha ya bia premix fuel eba ye ton no anase ye budi mankrofo na ye bedu ha ye hu se nkrofo bebre e wa ha sabre de omu delay so ebi mu gyagina ho na de a ombepe premix fuel ne bi akọ de akodi omudwuma eno nti ye ne omo a eto premix fuel no ebedi nkomo na ya hwe fuel na aba na obi abenya bi na omo anya bi a ha ba na de bre omo ene ade eno nti sabre de ye ne bi mu ebetwetwe nkomo na ya hwe omo ha na de because hwe se de yellow gallons gu ha bebre na se de bi ne motete ha ya otimu se ensem wo ho sabre de PreViewGh ye ne amanfo ebedi nkomo na ya hwe omo ha ha ye Kwahu Kotoso Afram Plains na ye we openi ma wakwaba sabre ya behu se premix fuel aba na de wi ankrofo salai na de no o ha obi wo ho David how be me okay na brebe na oba ha the brebe na oba ha so be premix ni bi ba ha da bia no to bia okay enti na oba ye brebe na oba ha be time ben sa ba be sisi okota won sa kan bi David me nyanka nyambo me din wow ka be na mfa so omo ton no ah say bia ye body zo bia ni me din okay zo we so na ya body din na odo galom na kwa na abo ama okay enti die na ye no anka mope na so na e ba ni sa de fine e body na odu ko na e ton ma wa no so bi wo ho a e mbondi wo wa na ye se asa sa de won se ma ya kaka okay enti ka bibia no fuel ne mra da bia na sa na wo pe bada bia ye okay na bada bia ye say dos ye ya so moduma no dos wa pa meda se ebini mo kase premix fuel no sade e ba no enka bribia bada bia enka mo pese na mo hu no eno kwani ye problem ebia na be bande ebia na be na ochimi no na chimi sana yeso na ka ba de bia dia te bia obe no benya aka ko be bia eno kwani okay eno kwani nti die na o ka champion fo no mo ehwe sa cha no kan ni na say yes from one enso yes dey ye pen no e fi e ma di pichi eti dey ye pen ni se tem bia mo bre ye bi se e wo ha de bia na te bia o tan gara o ko wa obenya bia ta aka wo ha obi enu na e be che na bia na de o di ye adwuma no so asa a short e bia o be twi ni ma so ba so ye konta eni ye adwuma no enko yi my eti ye problem na ni se e wo mu a se bra tete mbre na bre no se de be e be tnya so ye se wo sa dia to be am bia ye thank you premix na de o hwe aha ye nya nipa it's about more esan say ye do so nti ye ntinu nya no ba bese tanka bese 20 ye be ku na na obi so nya nti community ye kakra ta no bi so nya ye me peten a e bi ma nya kan nya 5 obi so nya bi nti so de wo kan eti ne kwakwa na mo kan se nka bribia na ban hwese be bada bia ah ye penisa e banisa ye ze ho beto ya that's